Majua-jua kita kerina sampai si begikan renungan basuurida mari ras kita toto. Di bata si perkuah ras perkeleng bujuri bas kalangatindu penugundu geloh kami sebas pak senda. Ngote kami ngorati sada begini bas katandu sabab katandu kap tendang manahe kami nerangi dalan si dalmi kami lah ngasup kami cibalkan geloh kami sentudu rasingan atindu. Ngarana kam Tuhan arah katandu siorati kami ibasa nandu Yesus kami retoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan yogikan kami sada Yohanes 4 ayat siwah. Jadi pala surnungan tabas kesempatan enda. Di bata enggon sidahkan kekelengan na manbanta alu nuruh anak nasi tonggal kuduninda gelah kita ngeluh arah ia. Perpulungan si kelengi Tuhan ciri utama si harusna lead iba setiap kala Kristen emekap kekelengan. Gambarna bagenda. Adi katakan Danau Toba, kai kandu si muncul bas perukuran. Tentu hamparan danau si luas. Bagepe bebukitan si mejile. Ugaka adi si begikan kata berastagi. Tentu si turah bas perukuran ta pemandangan yang indah, udara sejuk, sayur dan buah. Alu kita nurikan sadakata, maka terbayangkan ibas kita isina. Bagai kang pesituhuna, adik kita ikatakan kala Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka oratna silit ibas kita emakap kekelengan. Kai. Pertama, arkitekin memang kita ijadikan segambaras di bata. Sementara katakan di bahasa Yohanes 4 ayat 8. Di bata kekelengan kap. Allah itu adalah kasih. God is love. Kita jadikan segambaras sia. Maka seharusnya gambaran kekelengan epe lid bas kita. Si kedua kena rabahan tabas paksa enda. Maka kita ke Rasul Yohanes pe. Maka nina di bata enggon sidahkan kekelengan na manbanta alu nuruh anak nasi tonggal kudoninda. Tuhan pe mereken usihan manbanta. Maka yan sidahkan kelengatena. Keleng ate labolit adilalit pengorbanan. Janah di bata mereken pengorbanan yang sangat mahal. Bukan emas atau permata, tetapi kesahna jini. Sidahkan aja diusihin manbanta, kunan sidahkan kekal. Lalu bagai perpulungan si kelengi Tuhan. Rina kala Kristen, kita jadikan segambaras di bata memberikan usihin manbanta. Maka labu ban silang identitas utama ta, keriahan ta, semangat geluh ta, harusna nahkan kekelengan. Tergejap kekelengan. Edam penjemba ibas Rasul Yohanes man perpulungan bas zamanna bagi bebas Pak Senda galahula kita hanya ngaku kala sitek tapi kita lateridah ibas buahna kelengate tentu enda gelarna pergua tapi iarapkan kita kerina arahkan kegeluhan ta kai pedahinta kai pe si bakal sidahikan bas wareda kai pe skilta japa pe kita tading teridah min keleng ate di batae ibas kegeluhan ta. Zaman boleh berubah, tantangan boleh ada, tapi kekelengene harus dicidahkan. Gelah halu bage arah kerina dampar kegeluhan ta, terpuji gelar di bata, terakap kita bas kegeluhan eta. Sekali jadi kami ku Tanah Karo sangat sindai elit kerja-kerja, emang elit anggota perpulungan tersinggung dekah lah jumpa kebetulan yang pindah ke wilayah Tanah Karo, jumpa kami. Pindah kami maka mahuli ke jelmana. Maka ibrena kami mana lu sikap, asum sindai berngingo ka gelap, bergah. Makan tabah banda perpan kami, bihur nelika ke dia kopi, banaka teh susu kami kerina. Sikap kal situasi pe jadi hangat. Percakapan pelancar.
maka malam kalate kami mulih pe kami perbahanan nandai jadi keriahan man kami penjembaka bas gelof kami perpulungan si kelengi Tuhan bagaimana diharapkan kita kerina pe selaku agent of Christ ya agen Kristus maka teridah min kelang ate kelang ate Kristus siapa pikitar dahin lalu bagai kehadiran ta membawa berkat membawa semangat membawa sukacita baik manatasan baik teman kerja bagai pebawahan di rumah tangga malah kebun tapi bunga-bungaan ta asuh-asuhan ta adiban simin mendapat sentuhan kasih lalu bagai pas nina Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 10:6 alu perbahanan du si muhulie maka itu jikala bapandu sini surga artina maka lagi idah kala di bata tapi teridah di bata arah kelengate si bahan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita kerina. Ras kita toto. Bujur Tuhan kata andu singgosah man kami telah kami sebagai kalak si erkini teken olah terjang pengakun tapi peterida arah kurukuran pengerana ras perbahanan sehingga kelengatin duepe inanami ras isaksikan donienda ipujina kam dengan baba kamalamanate keriahan man kami kerina. Iba sana andu Yesus kami ertoto. Amin.